بله راکرنا سزاین امریکا لپایخه دیاره گرمیه که پیدا کردن تایبتی جیل آنقره هر وها دنابرایا گشتیا کردشی. ام در باسی قامش لود بین دکتر فرید سعدون شروعکاری سیاسی میوانی من دنباش که فرید امریکا برید سی روزا ویکتوریا نویلند کو لسر وکنونراتیا وزارت درویا امریکا دسنی شانکر گوت کو ام فکر کی وساده کن کو باکوری روشلاتی سوریه جس زاین سیزر بیدر خستن طایبتی جی او دبرین کوش داعش هاتنا پاقش کرن گلک سدم جی دیار کرن جبو ویکی وی سکنا امریکا دست پیکی ده درایا گشتیا کرده برینی هاتن نرخاندن وی سکنا امریکا تشاواد نرخینه که فرید ایوار باش یعنی دنری نامد نجاره که مینش خد نیسان 2020 دن دونالد ترامپ جی وای وچاقی کاین کارن بیجن اف سیزاین هنه هرا کربونی جبو شرکت دلتا کریسنت انرژی وچاقی وای جی هاد درخستن جبان سیزاین هنه جبو کار به کدرو جلاتی فرات اده لی مخابن يعني صالة كتير درباس نبو يعني حتى يعني فبريكان يعني شركات هنه بخوش نكاري بتكاره كي وجهتي خستن درولاتي فرات اده بك جبر يعني أباي قضايا بقانون كان ناف دولتي في قضايا بتكلية ناف دولتي في قضايا حطاني بسوريا بخب يعني بوزارة سوريا في وزارة النفط تندر سوريا ده جبر ايه في كاري هاني بك دفيق كارب يعني دانو صندريا تكلية بنا يا دريك قانوني رب دولة سوريا دو يشلو في كاري هاني بك جبر حطاني أنا كرجلاتي فراتي نكتي بن بناسية كسياسي ده يا أبدبر ما يعني رب بريد بيده كده بناسي بيشنا بو يجبروا لوجي چكسين بن بيده كده درباس بن وبرهنان بخوازن لبيده كده يعني كاروباري خب كن يا شركتن درباس بن لبيده كده كاري هاني رابن أو يجي دو يعني تشتكي سياسي بريا بينا تشتكي قانوني هبد سوريا هبد بده كده حطاني في كاري هاني بكن إمز خالد نارم يعني دروجة إيرو وقت جاوا قدي ساتير دوباره كرن وروهلاتي فراتي وبسر بيجي يعني روهلات وباكر وأوين سوريا يعني تين درخستن جسزا يعني سيزر جبوك يعني جالي أبوريفه براسي يعني جاو بخوا بهتر دخوازن قد علي ابوري ده كار ببن لا مش بير نكن جي يعني جالي ابوري ده بري اوات كريم دانستاندنين مروفاتي هبون يعني الكاريين مروفاتي هبون جي سوريا درين درجهن علي اعزاز درجهن باب سلام درجهن قا حتى تركو جي كتب چرچوبا دانستاندن دجبو گبه وکرن و الکارین مروواتی ببن لی مخابر يعني او ناکوکیت نبرا روسا و امریکا ده ندشتن که اشتهانه هر سری از نرین آمد يعني از بیجم دروجا ایرو وقت گاوا که امریکی ودگرن و نادوبارت کن بریاره کی وسادستین جبر گوهرتن بویر ناف دولتی شبون گردا این بشره اوكرانيا به يعني جبره هماهنگيه كهبو او هفته گشتنا كدنا برا روسيا وامريكا هبو لسر اخا سوريا لسر خيرنا سوريا دروجا ايرود او طاقد نبرا وهذا هاتا برينج برغان كدجمناتي چبو شر قدر كتي ولا يعني پشتي شر د سپیکر د اوروپا د اوکراین د روس هاتن خواني کرن که اویا يعني نما كارن او ركفتني قد خاصن دبن مصير بفرد كرنج بو سوري او ركفتني هاني انا دوري افضل كابن امريكي فد قرن قوي فشار هاني جنبر بكن يعني وقت غابا قد خازن رولاتي فراتي فان شركه هاني درباس كنده يا وينا دور بخنج سيزاين سيزارم افياج وقت اشتكي دخ يعني كرن انه او تكليين ناف دولتيش على دبلوماسي وسياسي في نافرا روسا وامريكا دي نافرا روسا ويعني چه کسی که دستوردانه که وانا نداره سوری جبلی ایرانی اواناج يعني دروجا ایرو ده بکوه بن و فشار هانه ده جبو بیش هفتو جدا کرن يعني بخواه سوری تیدا باش کرن روحلاتی فراته و رعواین فراته جبر گت الوین سزاین هانه بنارته ببینه که امریکی بخود بیجن يعني چه تشته که لرعواین فراته اوای نه تو درخستن جوان سزاین هانه و تشته که بی خواست يعني کسی که در باسی الویده که ببین چه کسایتی بن يعني دیجو علی بازرگانی و بن یا چه شرکت بنجی يعني فابریکه بن افکسی که آنها کاری بن بخوازن الویده که يعني کاروباری خوی بازرگانی یا آبوری رابن الویده ورا هانه ده امریکی در فت ندایوانا گل رو اوای فرات وی کاری هانه رابن يعني اجبرولوژی
تي دابشكرن يعني هيلا فراتي بجدابونا كدنافبرا رؤافا وروهلات إدن يعني شو كسين دستوردانا كوانا يكسر وكروسات عليه رؤافا فرات دای وک روس و ایرانی وانا جهات نبدو الخصم تبلو الرجيم يجي اجبروا جي الرجيم يعني اف دور خصنا هاني جي اليه دور خصنا سيزاين قيصر جي عليه رهلاتي فراد بالتنه يعني دكذا وشارجبا فشارك لروسا والرجيم يعني وقت قابا تشكن عندنا كهب اوروبا ده فسر اخا سوريجي يعني اف قيران هاني كاربي كيف فريد نها رايبرن طيبه جي كردستان 24 جي ديار كر يعني مروف وسا دخينيا وكاكو او دبرين گوش داعش هاتنا باقش کرن هر وها دبرين کو ندب کنترولار رژیمی دنه آنگو افنا چرچوه کی ورد گرکو جدر وی او دبرين گو دبن کنترولا حسد دنه هر وها کو دبن کنترولا اپوزیونا سوریه دنه جی خوندنا آتش بوی وی کی چیه گلو او وی حرمان حموکا دگری دست ایکو رژیما سوریه کنترل سرنینه تچاوا دقینه نوصي يعني بهتر بزلالي بفر بآخذن يعني بخوا وانا خوازن جي رهلاتي فراتي يعني شو دبرين دبن كنترولر ريفريا خسر وقسد دبن اللي يعني آلية من بجيبه يا آلية دبن كنترول يعني دبن دسالاتان بتين بنافكرين يعني الجيش الوطني يعني او ارتيشا نشتماني بهتر كده داي تركاده يعني او يجي وقت بيجي هاتي دور خصين دفرا وانا اجبان سزاينا هاني اللي تشد دفرا هي دبن كنترول ريجيم اذا بياد بن كنترول تركاده به او نكتي بر قانون هاني يعني نل ادلبي ونل عفرينه يعني افتشتي قلتي خوستن ايرو نائب كار اني الودك نائب كار اني نجبروا له يجي حطاني انا كترك نرازيبون خدن خياني كرن انه تشاو ابالي كاريا هاني بقصدير بيابري ببريا خسر دبن وش ما بود دفرين ما بحقش كريج داعش او الي كاري بمرنا بجبر ترك ليد نارن حطاني بقصديجي او انا ليد نارن ليستا رشدر ليستا ترور ده وقت قبل بيجن ما عفرين رزگار كريج كسن ترور يعني ما دافرين خد اشتن ابون بهتر يعني ام تفضل زند بن كنترول قصدير بريا خسر دبم فنارين جداهن دنبرا تركا وامريكيا ده اجبرولوجي يعني خویانه و اشکره امریکی دخوازن بس آلیکاری و پیشگیری پروژلات فرات بتنر بکن وقت گاواگه او دورین بچوک یعنی نافچین بچوک کنه دبن کنترولا ارتشان اجتماعی دانه اوانا جهاتن تبلیغش بون نه خویانی کردن گه امریکی بس آلیکاریا قصده کن و زیادتر یعنی نهلن گه ترک یعنی خرابیا بکنه جبر لگور دا خویانیان ترکا چه وزیر وانای در و چه سر کمار وانا بجی دو خویانی کردن انو ام لسر ونا نرا وستنو ام نامی نجی لبنده که دفرا ریبریا خسر یعنی بب دفرا که یعنی گش ببج علی آبوری و وامشخور لی دنارن و البته که دفرا هانجی یعنی مترسینه کل سرسینوره مچه دکه و بگشبونه هانجی تیده چه بج علی آبوری و تیکه خدمتا او پروژه یا قصده دخوازه به دفرا هانه بک نافچه که اتونومی و تید به کار کردن و رهبری تید به آوا کردن آواج باندورا که وینا لسر ترکیه بفه ترکیه وینا قبول نکه لی جالی کی دیجیت لبناره وقت گاوا در باسبونا شرکت امریکی خوازن یعنی اوه دفر می هاتون خصنی واسی زای هانه و گشبینه کن یا یعنی پیش کتنه کاج علی آبوری به دفر هانه شبه اویا و سوده بگین ترکی جب خوشی یعنی جبر تو سینور بکری تنه نجمر جغانی سینور کردستانه و سینور ترکی گرتی وقت گاوا نگنه هماهنگیه که یا هفته گشتنه که به ترکاره شخو به نکار بینایی چی شرکت در باس بده که بخوازی کار که آبوری در بک سینور برگرتی بین و چی سوده جه بگن و چی برهم جه بگن کانتش تگیم فیاد وی یعنی رکفتنه کد نبره بریا خسر و ترکادی شه ببین و یاش خود مینی سینور سیمال که پیش خبره تنه گدوه دور هنه رجیان در مستندنه که بازرگانی آبوری شه ببین نولو بيجي أبانا بيجبروا جي حتاني أنا كا أمريكي يعني نعرفين نقدر بين سر زمان إجبار أواد بين كنترولا تركاد يعني ليت نارين بين كنترولا كسين لسر لستا ترورا أمريكي بخوي إجبار
ادلب وعفرين ترك ليد امريكي ليد نارن قد بن كنترول جبهه النصر ده وجبهه النصر اللي حطاني روجا ايروم لسر لستا تروري الجم امريكا والجم اوروبيا يعني كيف فشي ناب فريد يعني وانا كيف فريد تبلي وانا نها فشي قهاتن تركيا درخص كيف سزايا فريد تركيا قيصر ببن جبرولوجي امريكي كيف فريد تركيا برتكين قالك دجوار نشاندان وزير درve Mevlüt Çavuşoğlu u İro piştini mejaini Recep Tayyip Erdoğan bertekin gelek tünd nişandan hatta des nişan kirku em lehiviye heneki biseknin em binerin Biden viye derbarê de dê çibêje vê demê em dê bertekê xwe gelekî bi zelal bînin ziman. Vê sekna Tirkiye tu çawa dinirxîne yanî di asta mirovî de jî ew dever ger xelkê deverê li Rojabayê Kurdistanê bakur roj hilatî Sûriyê bigine aramiyeka aborî. Ev yek çima Türkiye û qas jî aciz e? انا مقوت يعني تركي حطاني انا كاو بريارة خي داوين نسبا دي يعني او بريارة جيتي خواستن سر استاك استراتيجي بيستاندن وبيجن يعني امديجي في بروجي امريكيين برجهلاتي فرات ده حطاني روجا يرو او بريارة نهاتي استاندن يعني ترك انا لبندن كاني وتشي دركب يعني وتشي روفجر بين خوياني كرن بروجي امريكي في دفر هاني د قالوا راستا يعني دخوازن كفين افجا رجهلاتي فرات يعني بكن افجا كاوتونومي وبشكتنا كابوريتي دي شباب يا اواياجي لسكا كان ناب دولتي جبو فشارك لروسا بكن وقت مقوت يعني او طايد نافرا وانا وروسا هاتي برين حطاني روجا ايرو يعني ترك دي باوريا هاني دنه انه امريكي او بريار الجماعه تنجي بيناسينا كسياسي بريا خسر شباب يا قصده شباب يا بين افجا مي رجهلاتي فرات شباب اوانا بالبنده بن كاوي امريكي لسرچ اصلي بالبيدا كي كاري خو وبكون وچخنه بيشغريا وانا جري بريا خسر بياش خلكين بي دبره هاني رهبه يعني دي ساجي از بيجم حطاني روجا ايرو يعني امريكي ندواره بيناسينا كبري بريا خسرن يا بقصدين جبرولوجي وترك وبافجن قاباني وبنر يعني تشقنده وفدا وسودجي بگرن وقت گاوا گاف نفچه هاني پیشکتنه ابوريت تشبي سينوري وانا بيبتنه گرو او برهمن گول بده يعني وقاش ببن ويعني خوشيه كابوري شيء وترك فداك جي بگرن جي ناگرم وتشتاق بدرباس بنفيدا يعني بس بشركات التركي تبليبن نتبليبن يعني وترك او كسن يعني وك ام بيجن يعني وتبلي في نافچه هانيك وبي اباكرن جنبر بشويه كي ابوري وبازرگاني وتبلي ببن تبلي نابن وقت غابا تبلي ببن مر سينوري وانا وجير بدانستندنا ك ابوی و بازرگانی نابرا وانا و نفچه هنت شبه به سرپرشتیا امریکا ادبیجم ترک نابیجن نا yani به چاوا دانستندنا ترکا به هرم کردستان رهی حتانی آنکا yani belki evjibe دوباره کرنگ اف نفچه هانه yani وقت ترک بیجن ام دیجیتیا پککید کند وی دور هانه دم نه داد کم دسوری اوانا وساتینن سر زمان وقت گابا گبن كيك فريد جوها راي برندس نشان كركو بي تركيا و تركيا هفال بند گرنگ امريكا و بي دانو ساندنا كسياسي لگل تركيا دكاري زحمت بيگو امريكا جي بريارا خود راسيه ده جي بجي بك ديتناته بگرم yani براسي امریکی بخو به ترکان نکارن yani تشتکی کارکی وسا گراند روجلاتی فرات ده بکن yani جبر سينور بكري سر ترکا yani سينور نافرا yani دفرن ربريا خسر و ترکا زي سينور بيفتن yani سينور مي بترکاره یا سينور ما بريجي مره وقت گاوا ترک دسوردانا كوانا يكسر ده هم در روجلاتی فرات روج ابای فرات ده هي روجلاتی فرات ده هي yani داگر کرنا وانا سر کانی رجگری سپیر yani اب خدر بس بنا كونات بيت دفرا هاني دايم فچه لبدا كي بي اواكريا چ پروژه ك حتاني ك پروژه ك سياسي بيجيد بيت دفرا هاني دي بيب كار اني گدوري تركا بترك قبونا كن دي ترك شريك چ پروژه گدروجه هلاتي فرات دي چه بي دي ترك شريك يا برازيبونا تركا يعني ترك بينن ج اف پروژه هاني ندجت جوانا دك ومترسينا ك لسرو شوانا اولهي چنا كل سر سينوري وانا
چێناکە و ئەلە ترک وێنا قبوونەکە و ئەمریکیش خۆشک بێنا پێم دەکەن ئەمریکیژی ناخوازن ترکا بغیدنیش بەر درۆژە ئێرۆدم ترک گەلێکی پێویستیک یعنی ئەمریکی پێویستی و کانایی مەزن بە ترکاهای بسبب شەڕێن گەل ئۆکراینە چێ دەبێت تجاری یعنی ئەمریکی خۆناکەن بێوارێک دژمناتیا ترکا بکەن یا پروژەیەکی رابن ئەو پروژەیە هانێژی دژی ترکا بۆ ترکژێ نەرازی بن فەڤیا گوتنەکە داویە دەوێ هەماهەنگیەکە ناوبەر ئەمریکیا و تورکادا حتانە پروژە هەرسەری دیساژ ئەس دووبارە بکەم یعنی ئەف پروژەیە هانێ گەلو لەسەر ئەردێ و تشتێک جێ دەرکەفژێ دەرناکەڤژ بەرەف جارە دوای تێ دووبارەکە جارایەکەنی بەڵێ سپاسیاتت کەم دکتۆر فەرید سادون شروڤەکاری سیاسیش قامشلۆ تلگەل